ole David case kal zela pastor te lampang tran na a fiam thu han tran na te chu om ma se a pastor lampang site ni om po si awang khom maya an ma ni lampang an re mak bok sia tin case thui lai ni wang in ti khata ka thil lo soi zot zot te po kha him lo na chino oma statement kan lu e tia ko te pom theya a pastor lo lampang a victim lampang chu kan ngai than hem to mi pui pon kan khong aya kan thin lunga na ruma chung ka chuanin Zoram politics ko pa hianin Zoram thir tu ti account hianin a pastor lampang site a tur tir tu zo a pastor te lampang site ni om tak mai ron po si oma hei uluk dawin kan chianga chia pa hianin kan han soi bel ba pa bokonga a sroina hianin mu ve thei vek tho boka ama hi Zoram thir tu ti ni account na hi profile and blog atu nge ni ya ti kan kha thei bik lova atu post chu ero chu post da chon te po anina sa to khopang airfield tual thina chungchanga LPS special report hat sing letang o kan tiani po se chiar chuak dapla azwa ngai dani siam donia amhuna kala engkim jo chiang tu kan he tual thina thlen nuwa voi thum lai ka kal to a YouTube bawten an kom na ke engkim de ovek bo ka kan te fiam thu ni lo tu ka ngai nuwa hen copy paste le ti veleng ma omlem lo boka smiley po an da lo boka a thu tak ang reng view maya a first sentence atang hen mi hi thong ha lani thina hiya la thleng kha poi tak zeta khami thuwa khan amo photo te chu khem nge ni ro se pastor te hian an quarter rok ani thu hi khoya ma an report lo an kha chiang khop maya hei thodik nge thodik lo khria thiam ha khop mai khoya ma an report lo anti oi omlo emai tingot donela a victim te lampang thu soi ba khria kan la nei chi alova a victim te lampang thu soi ka za adikani ting hal thor thei ani bok lova amai ro chu mi puina kan oi zok le kan ren zok kha ala ni khia ma se he pa hi chuan pastor te hianin kwa ta ro kan ni thu kha khoya ama an report lo kan tiani David nu le do saknu ngai dam dil tu ka kal po hi an ngai dam thu an fil ba ka kumpuan duty lampo abiak sak tur thu pastor hian a khil bok aron class ta chia aron su ta chia zera ni mo a opposite chia zera na kon soi rok tu te chung kwa pastor te kha ale linga va deu sole diriam an tok ta dei mai hi poi tak zet maya anni lam hian zot tu anom miolo awagin eng thu ma an soi chuak lem lova hei tak ero hi chu pastor te lampang kom tum hi chon om veya ama ero chu kom thei ding ma an ding lo nia soi ka khetlat ama ero chu zot tu chun om lo chu ni ve thei thawang chu ma se a pastor te lampang le a VDP lampang te po han biak tum hi chon om ni in ka khetlat ma ro chu a sei wai lo mayang an chunga mi mu sit na lo thleng chu an lo se pui ro to tlok mai ni mi zo me pui ta kan kau khat na tu khi kan in siam thatan ngai atua te tan po thu thin thong le ril ro tina thei kan po zunga mi ril ro hliam kan ol som lai na ti dam thei tu kan ni le box si lo hei chu ka pom pui soi dik vela thap le zanin khom tu kal tlai deuh te chuan David te thian don hi pastor kwa ta chak kong pui an kal lai pon hu in khom hi da ro le chon ve an tran thena dar sarila ni som pakwa velan bang thlen da ka chon ve zan velan in khom thlen an ani chu pastor kwa ta ro kan ni thu hi in khom ban nuwa pastor na puin a khema sabera biak in tuala ko khan mi pui om ho a ko vata a au chu la pastor kwa ta bul mai leng kho thenom tlangwal te pon an au thom khrein an tlan ve ngal tong maya chumi te tlan chu in khom bang thlen kha chuan ko emoti an zui chiam he heu pastor te hian a khan pai nang kwa ta ko kan ei thui khoya ma an report khan lawa kan ti tlat mai chu ti va du fel khop mai lie detector kan call kan nei si lawa he dik adik lo tin fen fiana kan nei thei si lawa al post non hong kan chiar zel mai lo chon mo rei fen huwa a tu le an ma te hi mi sual an ni lo ti an in khet chuak chi nge a kon ti ani heti la hin khom bang zinga kumpuan committee khoi tu te zinga mi te po an oma a ma lo ka video te thrian don pa so ko tak bul nayam mu an oma wang kha mi thran khaten ro gru emotia ro gru zong ve tho an lai khan khotlang duty lam chuan David thrian don hi an chen le ina tongin an lo man fel de to special report a David chung ten an chiama an zuang thla an ti te kha chu thu dik lo ni thu lang chiang vio awa kha chiang ve
an thu soi kha chik taka ngai thak chuan thu in ko kala om zeu zewa chu chu lo enela David a u mai chain an khepa azuang thalawang ti vel chungchang a soina special report minute somli pangale second somni pali vel kha entawla ama vekian minute somli pani bor vela khanin David asu daw le chum vea a na thok a howa a hnuwa minute som vel lek a chuak le atia David a ina a holai hian u te chu ina an lo ni na langa athu soidana ma se VDP tan an mon man hian David hi pin dana lo oma a u te po ina an lo le vek towa a u khan an chiam ang ten a soya soimi in khom ban kha sari da som pakwa felania daria drink ma in David hi ina lai VDP tan kon ko ti de boxia do so ka phei chuan cho ka lo e me ka ti emani kha do sei chun ti alang rai mai VDP lam hen an chiam lova an ren lel an thong ngal na an chiam ti soyam o kholai ngani kha special report minute somli panga vel kha en tawla kan en nga tang linga le ni di chu chu min hu chuan chuak to lo ti na ni mo chuak to lo ti chuan VDP an ron kal lai po chuan alo la om ti na ni mo ome ina VDP an phalo ti ani ta tro zuang thla a zuang tha thei ni shelawa zuang tha thei lawa ake ru tlia kanya mo thir phu mania chuan tha thei lawa nai renga akal po hi kal bai uyania mo etianin dam thamang si lo hianin dam pak dang kavalu po chuan a ek chuak chen to a li ni le second khata ni somli le second somli pani le second khat bor vela hian David da ko le chon ve vela lo ho thu so ya te awa si lo ve chu tak chu kan zong dewa po na khan min chua tir le a chuanin an dop chun zom le an dop ti chuan lap chun zom an lap chun zom le an thom sia eng po ni se an mani po hi I dop chun zom le an thap lo me nga gai don tat special report a khan mak ti deuh kan nei no me David nu te khan kham mi zana thil thleng kha soi do chin da jep chen an nei ni nang chat me tin du sak ale du saka nu thu sein ka tlat te kha ma ka yo ka khatna chuanin ti helan ti David an poisa da na nia khang soi anu soi dan kha chuan thing thei hai buk noya ti te an zuken an hmut lawa ko tan thla chun zoma te fin chunga te leya chu ina an han en kolan hmula lawa thin ram an voleya ka u ka kol ti ra ti leya chu awan ko wa ama ko chu ala akol lo thu soi MH PN top ti ta au hin chung pui ni si hian ang wang VDP thu soi hian ring lo ngen ni o achon chu David nu soi dana khati khopa kut an thlak na sa poisa po an la ngei ne an in soi si ang wang ngen da na chung cha do soi ko do chong hian ni ang voi ni lai an da na chung cha do an soi chu mi wang chung kut an tuak ta hnek maya avoi thun na no u kol ti ra ti ya ani lai na kol lo tin kana lo kho ve box ye helai hen mak ti deuh mai kana ya voi ni lai an da na chung chang dot an soi wanga putan thla wak nuwa voi thun nan David te khan dot an soi non ngam don an ni David u mai che VTP lam ten an ring lo vio nei na langa ama poi dam doi ti ve mi tho ani bokat athu soi an oi sak du lo po hi an te mom vio ate mom vio chuang lo ti vera kon soya kharu go then hun lai vel khan David te hi pastor ko tar lam hoya ko nga uncle chuk lai hi dok pakata CCTV atongin an langa an le chole lam na lang mi alawa he awa khe thei ve ma se VDP te an man lai khan ina an lo om da ya au mai che an in lam pana a ho chola me ko CCTV a lang thung special report a ve kyan du so no se danen emini hian chang zale min pe ya chu man to za ka pele a VDP ho bula sang khat min pe ang nei se boya min pe nila inga nge do ka soite lo lang kati ati kha ma se du so ka hian David an sang khata pek thu hi ron mol chune ren kom na nge ya po ala soi zui tlat maya ma se anu pek lo thu soi talo wadu sakat nu po hi zu in sa ve ta kan me chung a phok na so khop mai do kai mo zo mi pui te hian mai thal kan nei nge ni na lang ta tlat mai David te hian fan pain kumpon VDP kuta pastor te hian an pelawa a fan pain report pon siam mi alawa anin ko kan ti pastor no pina hua out sulin biakin bulvela in khom bang ho akowa an zero kumpon du ti khoi tu om te khan an lo khawea ren hlal thilan man an nei ti alanga ren hlal hi ading nge ni lang boka hemi chu hem pastor de nam tu pakhan ma lo kan ti ngala David no tan an fa tan vuak thi men lo wangin pastor ko ta pastor he lang ai dam til tu kan an kala an ma ni trong kam o vuak thi ti hi vuak lum tin ka da sak ta lo mai special report minute som thi chovel kha uluk takin ngai thaula ta khan soilan du lo pakhan an nei bok
David nu le du sakan nu ten pastor ko ta kan pana pastor ne rangai dam diop tu nga uncle hian daw som pan hira min nga bok vel ni ya pastor te hian in leng an nei he David nu le du sakan nu an thena tonga min nga vela kumpon du ti lam mi pani hian du saka chu pastor ko ta ka lu dam vel chei tu kan pastor ko ta ka an huai tha he thu hi David nu te khan an sei dang du mi lo khodina du saka an pastor ko ta kan huai lai hian David nu le ama du saka nu ngei po pastor ko ta ka an oma soitak angkhan pastor te hian in leng dangan la nei boka pastor ko ta kan lu dam vel asoya pastor ne na ngai da mandira pastor po hina ngai da ma tun ho di so to lo te wan thu te lo cha boka yang thel thlang zong he pastor family ni lo de bit emo du saka emo te family zinga mi ni lo feel ve mi ngei pastor ko ta lo leng thenan khia pui veke he special report minute som ni le second som li minute som ni le second som le pro na vela David no in pastor to soi ni om ta ko soi thu nei tu te ku da kan petua ka thu em ma om to lo em ma ti the ka nei to lo ti a soi ti te kha thu dik zik luak lo ni na ranga pastor chu na ngai dam thap thu khira khoi tu te po biak tu thu in a tha thap bok David no ten an chuan hu lok dar som ban min som he pa kuwa vela kumpon lam he phone ha nge nge ya khatia put in thlau le thil thang dang kha pastor lam hian a mai na khelo hum khin boka tin pastor ko ta ngai dam dir tu nga uncle hian in thla hong le tui dek akala ngana in soyama se an rai lut deuh hlutak pastor ne in nail thute a soi lut deuh luam ani mel a chan chu pastor te hian in leng an la nei tata anu pui phei chuan a galap puwa nge nge pastor ko ta tonga an so hian David chu alo cha thafel to ani mela an soi dan hong chun pastor ko ta toin kan chu ka waiting sita kan ngak deta David an kon zon chu ti kha thina kon thak tak engma soi chuak velo sa kho pui thiam chuan ngwa kan lo se pui ko tok tamai ni na langa ko tu te ma ngwa nga isu ding on te po khamin te chuak ka kon tia hen thala khong khang te hi en taila thalak a hian ina alu dona an lon na plastic tu zem oma hemi chunga hian an lon ni na langa cement bana hian in vuanin an huaya vai mau khutungin anin vuan phei ne na lang boka cement bana an von na po abal hi pastor ko ta hi kumina gong hoi thak chu ania slap chun banga vapin phuilo feya ka ko tirlai hi in chi thum vel zet alai ania in von chung chon osam takin chetla ka theidon ani ventilation ti mai ang o da thlang hi pon lama pe hak te manga atlak lo na si nga kil kola nia kolsam taka phoi mai theinia da thlang hian phoya akal na phoin chuwa te hian la suna tuide na hian an da he chong hian an lu ta ne na langa thala ka ve khen kom khak lo langa tong hian an chuak nin he kong khak pui ni revin asir chau kalama tonga chu da nia emergency exit tira dik berang ton lai pois veteran pastor ko tak sak thaka chun he te hin an siam beka nu bran kong ka in hong le chuak lo ko huang hu khan au chuak ta khan ne renga pastor ko ta ko ka ning nge ti chu hun rai lo te a hian science thiam na hmang ngei nem he don nonina omdona cement ban anlon na ni om tak a son fingerprint no chi ania plastic tu zem chunga khan ken niak no chi ane boka hen thil te hi forensic mi thiam tan zero chiang meka tin David Boss mo ten result the forensic result hi han chuak se thil cho chiang viam ang chu he tu hi pastor ka tang ngo kan lam pang ani dawa mi puiten thu de kan khriata thliarna khong kan man thiam theinan ti ani tin mi puiten pon David te kan laina ta om lia kan pe thelo nun na in lak sakhe poide tuka chuti walin thu dikhi khiat ve tum taira wathela chon hai zo kan ni wanga apong apuya lo yin khong ai sia ka bidang te ko hliam zonga khu sakha hi chu athalo khop mai voina pastor dam na thu khal tak tak soi thin te thil hi ro ko in ro ve ta se VDP ma police lam apu an pun lawang an ma ni nan ti ri an ti ri ngal thuayang om zia chu mi kau khat le hi kan tam lu tuka nu ti vel kha kon se ta ne khre thiam ba ko va ei an chuana ti kha nia kan se vlog nga ekina edit pa nan heng vel live vel hi an lu na le tu zem ti vel he chu no mu photo nga plastic ti zem ti vel te an di ve bok khimole he ngam chena chuanin thliarna tlang khong hi tam khop ma ya a pastor hi ngoi ran to mai sia avuak lu ma khim te kha chu thil dik lo kha ne khim helai hen thu thaka kon om ta de wa zon hemi ka kon ti chuana chana chon thu thaka poi mo do oma pastor te khan an report lo an report lo chona botu te khan thunem ngain man la tina nia pastor ten an ti ti kan khan pa lawa pastor te khan engma in ham noi na nei dem lo ti kha nia tin tuak tu te chung lam pang kha nen
dot ti data dot ni chia silo thu dik zik lo lawan soi angalan na om boka helai ka khia chian chak chu pastor ten an report lawan ti taka hi a thu bul ka lo khia da chuanin pastor te khan an report a ti tong kam lo chuan a hi khoi tong nga lo chu o ka ti ka ngai thuwa kan fa pan lo huaya pastor ko ta on ka chu tiang kha tiang kon tia pastor hen report ani ti na taka hi các vậy tuổi lên mấy hiện cái bộ cái khởi tụ biểu lâu khởi trong hàng còn số hay chân chút pastor chung tế bộ anh oma còn lỡ tu tế riêng à khan thì interview trên cái ta suy nghĩ ta cái vàng khan hàng cùng buồn tên hay nào khan pastor khan report ta làm ta ni mấy này là nga cái suy nghe rằng hay bị trong cầm lỗ chuan chu lâu lại chuan nên người ta mới chú điều khan nên thu này tu tế cụ ta xem tổ chu vàng chuan thì thấy cái này đâu về thì tế lệ nào nếu khan oma hei chu aside le lama tanga thirna aside le lam ka ti khanin I tuma kan lo khriat ngai lem lo atanga thirna khania thukal lai nia kan ren lo da win thuan keu thumai thei khriat thiam ya ka tong tu huwa thu suwa mi khring hi tong kam thiam tak tak hi kan tam tuwa thu dik deuh ra khong ai thala deuh thil soi thiam te pokon oma chuti lai ro chuan alo dik tak tak te pom ve thei thawa ke chon thutlung na ka siam thiam lo thutlung na siam tu tu bok ani chia lo wa pastor te nang report lo te tin kan zukala angai dam thape ma se kalo phone sak nga lang cheu ti te po an call lisa te po en le theinga call history te po en theinga ma se khang khami pui hmuwa an pho chu kha ngam ka khelo wa ngai dana kon ti dang ta za me hei chon mo nghe này in ngày đang comment là mà in comment đang tổ chức cái lang bùi với cả pastor cần hỗ lực loa đúng không năm nội lúc tục lời lém lâu anh Alan ta bảo khan nên cút thác tôi thấy tôi đào ra này đâu phim những cái khiếp anh này đâu đâu pa lâu thì về chiếm được bốn này chiếc đâu mấy thế mà có chút khami bịa là mà khan nên pastor bị ngấu ngầu và khát tuần chung mà cho nên anh năm nội anh tiếng trên nghe năm nội ya thì nó soi chong tu te khan en soi chon fu lo to soi chon fu to lo an nei am ni ti te a pastor kha kan dem ta bang mai sia ti khang ai da na khan lo om ta ei chu ti mai in bo ko ka ai don hau lo engom ma tak chu om ti lang noi mai ka ai dan ka soi chiam chon en thon kha thua te pokan hlo theya then khat lom te pokan hlo viau theya ka ai dan chu ka sei tom lo mai chẳng chừng là kín lúc cả thôi thì các con lằng đón thấu nín cả khía hay hiểu không là kín lúc cả thôi thì các con lằng đón thấu nín cả khía thôi thì police trong tết này tôi trong tết này postmortem result trong anh kiếm suy chiến nó trong result còn chuộc này xem mình bùi cho gần oi lầu thấy gần đồ chuyên mà mình có thấy đấy mình thấy tổ thấy cho kín lầu hắc lâu đi thì trong đó bọn thu gần là mấy thế ấy tôi là nọc sầu về viu mấy thế hai trang xe lang chu em để chuyện ba nó cho nên cái chuyện chuyện hay đó là mua lộc vuông cái tiếng ấy cái tiếng chuột đi đồn in chiếu bắt đầu sao cả chuột đi ngay rồi in chiếu cái sầu chuột nên in chiếu sầu thủ khai soi yang ấy nó cái này là khăn mò anh sẽ bule sai cái thằng con in chiếu cái tháo có mò in chiếu lâu cái nên tầm tuổi muốn không chỉ thấy ít tuổi mấy đâu bị in chiếu chui khẩu em chan đặc sắc chung á siêu lũ rim rim hiền cả tháo cái chú in chi một in chi làm bún này lâu hết tại thì sinh ra mà khăn lủng ai ý một in chiếu chui khẩu em iban khăn xịt đâu vòng vòng la chút tiền cho nên nặng đấy dân tapi in chiếu ai cho nên xịt dọc mày rồi ai uang lo bin thode bin tiang cái in sang với đầu khan mà sẽ sao có bụi thế sản bụi tuổi thì khá là bụi chứ ôi sao cái là bụi tiểu rồi mấy in chiếu ai in xí ăn thì cho anh cái xịt thế đấy ngay lúc cuối tuần đó mà sẽ in chiếu với người là hi ipa nani là wa imong à số cái nha